I pozdrav ljudi, Luka ovdje, danas je sa mnom Stefan. Da, i on ima svoj kanal Serbian Scout, obavezno ga pogledajte. Da. Ima jedan video, nije imao vremena da snima. Da, od škole. Ali, Brat mi ne da, moram da učim. da, nema veze. Ali svejedno pogledajte i taj jedan video. Danas, ako ste pogledali prošli video Clash Royale, znate da imam Ice Wizarda. I ako ste vidjeli, imao sam barbarinu level 8, sada su mi level 9. Da, to ih je upgrade da potražuje 3 gema. I imam 0 golda. Da. Danas ćemo ja i Stefan raditi online battle i probat ćemo vidimo ko će dobiti bolje chestove. Ako ja 2 puta izgubim, ispadam iz arene 6. Da. A ja ako pobedim, ne znam nija koliko puta... 6, tako 5. Ne 5. 6. 7 puta valjda mogu da uđem u arenu 8. Ne znam, možda i 8. Njemu je nam falilo 2 pobjede do arene 8. Evo, hoću da vidite moj najveći rekord. Čekajte. Moj najveći rekord 2253 trofeja. Da, 2534. 2253. A to su donacije. Ok, ajmo online battle. Idemo. On se bori u areni 6, ja se borim u areni 7. Da. Što nije fair. On duže igra od mene. Ovaj lik ima 2129 trofeja, znači ima više od mene. Ovo ima 1707. Ok, ovaj počinje sa Canonom. Ja počinjem sa Witch, što je odlično. Ja ću da bacim minion da lik imam peku. Ok, upravo je sad fireballom moju Witch, koja je level 3, može da preživi udarac fireballa. Zato onda ni ne znam zašto je lik fireballovo. Jao, ubi mi. Jao, majko. Valkira mu je level 4 i on je level 8. Pa da, tako i kod mene. On je level 6 Valkira. Level 4, bukva. Ista fora. Šta? Vidi ovo. Aj dobro, bar mi peka neće udariti. Jednog tavora. Jao. Da bi on. Sad gde su kod ono sobe sa. Opet fireballuje moju Witch. Opa, on mi daje vremena da nakupim eliksira za Giant Skeletona. Ja bacio opet Valkiru. A daj bre. A meni je koji... A daj bre više! Ti imam vizarna, koja je to pička? Ja sam barem skinuo više damage nego što on meni skinu. A nek meni skinu nula. O bože! O moj bog, kaže se. Ajde Goblin Barrel! Uradi neki dobar damage. Brate, lik se brani od Goblin Barrela. Koliko? Jao, vidi koliko mi je već damage uradio. Ovo ima galog. I jao, sad će mi uništiti tower. Jao, vidi ovu picu. Pa pice, oni su svi pice. Svi na ovom setu su pice. Aj jao, bože, a me lik dere. Lik je bacio zep na moju testu. Znam, opet će uraditi isto ovaj lik. Fireball je moju Witch i još će mi uništiti tower. You piece of shit. Sad sam spreman za tu Valkiru. O ne, jebote. Možda ipak i nisam. U stvari spreman sam da mu uništim tower. You piece of shit. Sad si gotov. Sad sam besan. Što sam ja besan ovog lika koji što igra ko pizza. Ko pizzarita. A brate, vidi još nije ni stigao do towera. Lik baca dalog na mog Giant Skeletona i Witch. Joj! Da, ja sam pobedio. Kako mrzim ovu Valkiru! Ja sam pobedio. To mi je dobro. Ja sam izgubio. Što je loše. Što se lik pozore. Brate mili. Ti si izgubio. Ovo je lik pizza morunja. Ti si pobedio. Ja golem čest. Ti ništa. Ti bolo. Dobro, barem neću ispasti iz arene. To je dobro za znati. Pa neću ni ja. Ok, opet level 8. Haha se zove. Daću ja tebi sad haha. Kako se zove? Haha. Rekao sam ti bre. Što mi mrdaš facecam? Zato što je sać. Ok.
Ja idem i u istu borbu. Ko šiša tog musketara. Nikog nije briga za njega. Ok. Ali sad ću ja njemu oduzmem tower zato što... Ok, i on ima i svi zada. Ovo je bullshit, brate mili. Bullshit. Stigo do towera! Ovaj lik koristi giant deck. Giant deck. Da. Kad imaš giant u svom decku. Ja mislio giant skelly. Molim te, uništite tower! To goblini, bravo bre! Lik plače. Aj baš mi se deri jaj. Nek se dere, nek se dere. Ja sam mu skinuo tower, to je dobro. Ja ću ovom liku da skinem život. Znaš koja je lik budala? Na moje minione on pozove skeleton army. Na moje minione pozove skeleton. Tako glupo. Bacio je raketu na moje minione. Na mog jednog miniona. Zašto je to uradio? Stvarno ne kontam tog lika. Kako se ti sad boriš? Neki Japanac. Nja. A ne bre! Super, idem na push. Ovdje je jedna loša stvar je što uvijek ima bombera. Ja koristim giant skeletona. Zajebica, ajde bre, uništi im Gianta tog jebenog. Jebim pizdicu. Kod mene je 1-1 sad. Možda će uskoro biti pobjeda. Ne, jebem ti pizdice. Uvijek plače zašto mi umalo nije uništio tower. Brate! Šta je bulaš? Ovdje je lik kuro. Ja sam uništio tower, glavni tower sa goblinima. I on meni uništio tower sa ovim... Grajderom. Sa hogom. Sa hogom mi je uništio tower. Vidiš Luka kako ti sa hogom uništao si tower. Viš zašto je pa malo slanja sa reka. O moj bože! To je... Gdje mi je giant skeleton? Gdje mi je giant skeleton? Eto tu u ruci. Sam ga pozovem tako. Jao majko. Ok, odbranio sam Imaš se. šansi da pobiješ, dosta veliki. Double Ne. witch. Nema šanse, brate mili. Like si sojko. Pa da. Sojko, to je kad je pizdi. A beži sa tim hogom, bre. Ko šiša hoga. Level 6. Još sam promašio 2 miniona. Jednog. Dobro, jednog. Ali to ti je isto. Zašto ova igrica shit? Ova igrica je fucking shit. Bone shit. Skre! Zašto se nije Tesla bacila? Da, igrice! Tako mi izgleda kad se onda zbesti. Tako si na mene. Ja ću još ispasti iz arene. Preko zanimiš. I level 9. Andrej. Ja mislim da ćemo gledati još ovu borbu i da je to. Zato što ova igrica je fucking bullshit. Sačekaj, ja nisam možda završio. Ja moj tek počinje. Joj. Još će 2 put udariti. Neću. Tako blizu do 2 put udariti. Da je 2 put udariti, ja bi ovu igricu zaklo. Sada je Goblin Beru. Ko se od ovoga brani? Ko? Ko? Sad je potrošio strele. Pički. Tako je. Imaš baš to. Tako bre. Teti ga. Vidi giant skeleton koliko mu healtha malo ostalo. Da. Dobro, ubi bombera. To bre. Ovdje je Giant. Teslu si trebao konju. Ma kakvu Teslu bre? Rešavamo se gianta vrlo opušteni i profesionalni. I ti tog prizove ženska. Kako giant skeleton viš ima Blabija? Koji je Blabi? Blabi je opasan. Barbarian. Da. Oooo! Tako on izgleda kad se nas besi.
I ode moj tower. Dobro, nije. Da, jeste. Lika je pobedio dok sam ja u tebe gledao puši. O, si ti glupa, brate mili. Ovo je zaboravi totalno na borbu. Tako se tebi jednom desilo u treningu. E, da. I ti ćeš ispasti iz arene. Neću, hvala mi još 4 da ispadne. Bićeš gubitka. Da. Ja, vidi balon. Vidi balon, sisu. Ja, balon mi je uništio tower. Val 3. Pa sad ti me da se branim! Još će me udariti. Odeš moja 2 towera. Jebo, igricu. Malo prestani niša psuješ. Ćuti. Čuti ti. Ja njemu uništam ovaj tower. Što je okej. Prihvatam to. Prihvatam njegov tower. 102, jel pa ostaje. I došao sam na double witch, double ice wizard. Što je dobro. Sad je. Aj. Giant skeleton. Ojme bože. 4 health. Da li ćeš ti to uspjeti da čekiš? Da. Vjerovatno ne. O bože, kako sam i dalje živ. Kako sam i dalje živ. Ne znam. A kad bi uvijek sad bacio strele, pa ja bi već izgubio. Ne, pobedili smo! Sa 4 healtha na toweru, A ti si, ne, beba si postao koliko si se rastužio tu. I silver chest. Najgori chest u igrici. Postao si beba. Nije free chest. Ćuti. Free chest je najgori. Nije silver, u free chestu sam ja dobio puno epic karti. Da. Ok, mislim da ćemo ovdje završiti video. Da. I I pozdrav ljudi! Ako vam se svidio video, Ja ne ostavite smijem da ih pozdravim. like. Ne, ovo nije tvoj video. Ako vam se svidio video, ostavite like, komentar, like, share i subscribe. I peace!